Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ole going to Mizo in vlog do na clear do te bin lo she chiam ula hemi mun hi Macau sa malung ania. Hi friend. Hey hi ka chian nu nia i ani hi I achan chin chu kan sei lo nga Bible student ania. Tlat ni kanin hu to lo boy ni kan boy katin hu na nya kal su zel headline hi Broken Church Park ma cha nia chemic hi shopping Macau hun hi nuam em a hun hi azol chaboka chuanin hei kan soi ta kan khan virus awang hian mihring chok le lut hi an la hlem khop mai a hei kong kan cross don ani hemi kong cross don chon chota red line in ziak so om chungin mihring a kal theilo tina nia hemi so green line ron kal cha khan kan kal thei tina ni kal chu re lang. Hello friend. Hi, I'm Wesley. How is your day going on? Good. Hi, everything. Hi everyone. Ole he delay mun hi Broken Church Park mania video rai lo te kan langa kan kal chuk le langa mishing cho le lut ko voin chu le min an lo om be do to a I video ma sa kan soi to ang khan next video a chuan kan om na khopui mun nuam deuh kha ka ron vlog lom ka tia chuanin voin hi holiday ka nei a chumi chu rem changa la in video mun nuam ten de te click kan ron nei don ni yang kan kal phei zelanga ni chu ban sat thatak em tôi là hang con còn cross don nè mình bỏ ngay rồi mong anh gần là tiền headline hun thi Macau khopui Macau à chuan mun nop na pola nya mi hring phon tam thei lu tu amai ro chu kan soi ta gang khan vera sawang hian tu ma hi pon hi chhuak ngam lu tuk hi an la om lawa a mun hi chu an nuam ve phat mai As our government urges, let's all resist. Remember to wash hands frequently. Wear a face mask.